آية بيوروني ورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا ربسو يهجريا بكلاني كمناني أن الديناني أنناني شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فلنا بيسويني وطن ولون فلنا ميلادي نصارى كجاتي بافلا أني موغا أني سبا سانكالو فلنا بيسويني وشيغيناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاق وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب على بانكباريا كبو هدمدين شكو جما هدمدين كافري أبي كبكو ويستبعد إعادته بعد موته. ale salen kofe ka sagi ka ɲanamaya kurai lagara a bo ni keli janya. A be komini na a nana yawrila ala ko wa in ta'ajab a ko ni kabakora u yi ka galontigɛli min kɛ ni e kabarakora o la fa ajabu qawluhum u ka kuma de e kabako ye. أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. نوكو أكو نانكيرا بغوي أو بيساقي كدا كوريوا ننكما دي كبا كولين كتبه حريكا غالون تغالينكا ولا نيرو لالكو. ويقول الإنسان أكو هذا مدينكو هذا مدين بيتري هذا مدين كافري هذا مدين كافري كو hada mademi madda saka kununa a ijama mitu ko ako ninne sara la sawfa ukhraju hayya ako jakwa wajibi minne be sage kabonka kaburu kuno kanyana mayawa. Yastadillu taala bil budaati ala yadati. Donc awal ala fana bena ajabi kadallakeni adamina ye kadella keni oye masami ni dakina tijian kono wala besaka ida kurai lagra. Donc ni hadamaden kafiri ka kumaye ko ako ninne sara ako nebe sage kabonka kaburu kono kanyana maya qiyamawa mana bake kasaka kunu nankariya. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. alako awala yajkuru al-insanu ako yala ni hadamaden kafiri ma miriba ale matashi ama miriwa anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a ni ala ya da alenna linye diya kuno afagalinye ni ala ya da ni nye kanati diya kuno tunte foye ale ma miri wala katasola ko masammin tunte diya kuno masami nyenda kinnati jiya kono no yin faga abe shiga shage kun kono lagara yala le man ndo yala ale ne ala de ma ale da kanati jiya kono atunte foye odiya to ala ko wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu akwala de hada maden da ala de masai
na ya hada maden dali damina ki nati jiya kono summa yuiduhu me kofe ifagalen kofe kibo jiya kono abisa gi chogo korola wa huwa ahwanu alayhi o kan wala bulode donc hada maden kafir mi ni saka kunu shika bila ni kafira na idalen tala miri itunte jiya kono da de nati jiya kono masami ni nati jiya kono itunte foye ni wala yifaga wala bese ka sagi ki kunu lagara mana ikunu ni yere kan noga bolo kateme idali folo yere kan wa fi sahihi anana bukhari kono yaqulu allah ta'ala kajjabani ibnu adama wa lam yakunu lahu an yukajjibani alako hadama denye ne alagalon tigaya amanka hadama denye amma daga hada madanya kan ne alagalon tigaya wa jani ibnu adama wala mu yakunu lahu an yujini hada madanya ne ala aye aja sema kintoro ne kuntoro aye ne kuntoro nya senne alama amanka ne kuntoro la senne alama parce que arabu kanu te kelenye me comme on be kam munun fo ante kawnyere e waddo kosobe ane fana woni arabu kante kele arabu kam ferelendo kateme kan chamanka arabu ka aja ani julumu ute mana kelenye parce que niye julumu laje alako ya bani alam la tablughu duri fataduruni minya julumu ni tora alako hada madente sekale toro ayo ge kabwa ma pe hada madente seka le toro itora te seka sia le majanko ka le toro me aja ala yo sabati ko hada madenne kun toro be seka sia le ma me minye julumuni durru ala yo ge kabo ayerema donc buno semira mahullah alebe ubonyo konkoron julumuni durru ye hada maden ni tora la sama farikolo la ya ayero a goshi ka yoro do kariube ka yoro do fara o ye dur ako aja donc ewa abo misali yake hada made bese ka adegu ibese ka degu ka degu do la sama kasoro degu matora la se fari koloma o ba fo de ma aja abe ko me ayo misali yake ko jaba fule fiden ko mugo kana jaba kene i kana dun na kasabi da kono ni ben ina bena misiri kono ako paske innal malaikata tataaja bima yataaja bihi banu adam ko ciden ko malikaw be toro fenwo fe na be toral la se hada madema abe toral la se malikaw fanama donc jaba kene kana dunni na akasa bena da kono donc ni jaba kasa nana idna donna misiri kono yala na akasa ni mogo minya ame aba degu bata degu ni ani ewa iye tora do la sama fari kolo la uye kelenya wa ute kelenya donc wala dur ani aja ko kelewunte wodi ya to ala ye duru ge kabo alema ko hada maden ka tora te segal ci alema na ba toro me aja ayo sabati donc do be aja en ka konnen kun toro ala ko hada maden ne ala galon tigaya amanka amma daga ya kan ne ala galon tigaya hada madinyin ninkun toro so ne alama manka akan ninkun toro se ne alama amma takjibuhu iyaya fa qawluhu lan yuidani kama badani hada madin ka galon tigale munye ne alama akon ne alati se ka le saga chogola kominya adamina ka dakana tijan la chogomi ni nyera yen galon tigaya akon ne te se ka le saga chogola komi nya na tijiya kono chogomi ni nya hada madin ka galon tigale katane alama awalaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min akhirih ala ko yala dali folo awwalul khalqi bi ahwana alayya min akhirih yala dali folo man ngone alama kateme hari Allah bankawa mana dali folo nogo yaranne alama mogo chogo mi nyinya daka nati jian kono de awa akasagi kadda labanna fana o kan nogo makateme hari folo intaka dali laban kan nogo nema kateme hara folo ka wa ma ajahu yaya mi hada maden kan nin kuntoro kana ne alama
فقوله إن لي ولدا ويجمع إن هذا مدين كو دمبني على برو نيني هذا مدين كان نكون تورما كان نعلم وأنا لأحد الصمد ni ala kelen pewde do dan fem bebe amma ko nyini ni ala de fe alladhi lam yalidin wa lam yuladu fem manne wolo ma fem woro wala mu yakunu lahu kufuwan ahadu ala ni foyte kelenya ala ni foy bolente ala ni foyte kelenya فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك ألكلناني أيريه مسبي أكلناني أيريه لنحشرنهم أكون على بكافر نونو منو يساك كل نكريا ني على بفر نيونكا والشياطين أني شيطانو أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة على كلنا يري مسمين كبو أنه لا بد أن يحصرهم جميعا كو علي على أبي هذا مدين بفرنيونكا وسياتين هم أن هذا مدين كشيطانون الذين كانوا يعبدون من دون الله هذا مدين تنبي هذا مدين كافرون تنبي شيطانين منون بطو ale alabe o hadamaden kafirun mushrikun nu ka shaytanin no abu be faranyon ka kiyama keneka abu be faranyon ka kiyama keneka summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya o ko pe mbu benati ku be hadar ku benati kun yongiri kumberon ka jahannaba krefe qila ya annu qu'uda mba benati ku be shigi jahannaba dala abekum ni ala ko ayawre kono watara kullu ummati jashiata akoy be banto kelenkele ye jama kulu kelenkele ye munu ye kafirun mushrike a benyongiri le ku kumbere ka jahannaba dalay mbube hadar jahannaba dalay kana benyongiri kumbere kay unu ka shaytanu umbe ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيء وكف نيو بناتي كو ونيونغري يكمبرو كجهنم دالاي ايو ني على بفوشليك جماكلو بي شيا يجمع يعني من كل امه جماكلو بي قاله مجاهد يوفو ايهم اشد على الرحمن اتيا جماكلو بي nin o jamakulu kana gele minye kana gele ye katemu beka mbe ulu fosi kulu bo folo jamato la kulu fosi folo kulu fil jannaba kono folo mana yomal qiyamah do bambanti ni galonti be qiyamah kenega akera kafiru ye akera mushriku ye akera munafiqu ye munafiqa kumbaba ube akera biriya mugode ala baw bena ki anaka shaytani munu nyaw fida tumbe shaytani munu batu na bena na nyongira kumbere ka jahannaba dala o kofi ala be jama kelenkele baw bawulaje munu nyaka nyema uye anaka kana gelon munu tu nyaw fili jinya kono ka wole katangalo munu na jinya kono ala be ulu folo mina folo ku foshi ko bo jamala folo ku ulu fili jahannaba kono o kofi abe she kalande wumma أن ابن مسعود قال يهبس الأول على الآخر عبد الله بن مسعود كوني آية توسيرين كو جما كل فلانو لبو بفر نيونكا حتى إذا تكاملت العدة أتاهم الجميع فو نو بجات دفر وقتمي على بنو بما ثم بدا بالأكابير فالأكابير وكفي أباد دامنا مغبولا فلان وكان يمولا ube nyogo nye chogomi nye mayala chogomi dinya ukatitiri tumbe nyogo nye chogomi de bo alabu ufana umirali kufoshi kufili jahannaba kuna ala fano bumina uchogode lakata ka damina korobale umafolo no temina munu fana tugulembuka no temina fale akabira duruman munu kachonyali kabo katemu beka folo nu be farala nyogonka ala badamina munun to nyali kabo kateme beka fula bulu folo fosi folo kulu fil jannaba kono o kofe munun fana tugulembu lu katto nyalila nu katto nyali kabo nu tugulembu lu fana be fosi ka fil jannaba kono fo kata u be fil jannaba kono
وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا وكيف مسؤول كو ewa aya illa nyini yeninde ni ala yu be fara nyogon kai ala bena uma u ka tonyali anu ka chinyali u be nyogon ye togo mi de donc ala bu fosi o togo de la ku fili jannaba kono wa qala khayru wahid summa lananzi anna min ahli kulli din qa'adatuhum wa rasahum fi sar doni ka ba ko har mo kelen te ko o ko fe ni ala be fosili ke dina be ne be ala be fosili ku o ka nyema anu ka nunjuru sama bagaw anu ka mugo jugun mbe minali damina wulude la folo jahannaba doni mba damina wulude la folo ku fili jahannaba kono wa haja ka qawli ta'ala nimbe kome ala ka kuma hatta ida daraku fiha jami'a ala ko fonu u bedda fara jahannaba kono قالت غراهم لأولاهم دونك كفلوا بافو لبونيه هؤلاء أدلون فاتم أجاب الجافة من النار قالت غراهم لبون بافو فلو ينو بي نيغون سورو جهنم كونو وفوسي را وبي نيغون يتوغمي أو وكاتشنيالي كابو نيغون يتوغمي ني ألا يفوسي وبي فيلي جهنم كونو نو بي نيغون سورو جهنم كونو labawun ba fo labawun ye jonye kalandew labawun ba fo folowye uba fo folowye arabbana uba fo antigala haula ya dalluna ni munun fulen ni yede munun folo sama ku fili jannaba kono de o kofe awun fana faraluka jannaba kono yede ulude ya awun fili kanto jiya kono ulude ya awun fili fatihimu ajaba ja'afa minan nari ala bi jahannaba tasuma janga kata dubule ka duma yede bide kata alaka aya ka labama bima kuntum taksibuna wa be suratul araf kono donc mbalmo mugo na ba jenjugu la ya jenjugu tonjugu ni denjugu nunu nu be jamana in kono ya qiyama do jeo jennati ala taka te ciden taka la faham salafi salih qiyama ye nyogon jugude nyogon danga de be ke qiyama kene ka ay nyogon jugude ala babbe fara nyogon ka de folo o ko fe akanyema munun tumbe akan nunjuru samade kaw fili de ala ba damina wulude la folo ku foshi ka baw cela folo ku fili jannaba kono o ko fe kaw yere faruka e na be ye nyogon sura abe sage ayere be sage ka akanyema nunun danga nyema jugu nunu abu danga e ko ala ka tasuma dubule ka duma e ala ba fo ay beta dubule mbe bi akelen kele be tabu dublende be donc hadama danki yere kolose al aqillau yawma iz al aqillau ba'duhum li ba'd yawma yadun illa al muttaqin ala yo je ya qur'ana kono de ako terimaw yawmal qiyamado ayen nyogon jugude fo munun ka teriya kera ala yesranya ka jenje make chinyaka shawul sila bunte me yode fo ako jewoje to na farala nyogon ka nyogon deme junubu de la ani ala soso ako depuis jian kono ya fola be nyogon danga jenjugu be la garate nawo depuis jian kono ko kata nyefe dro jenjugu be jian kono jewoje na make qur'ana ka te sunna kala faham salafu salih aye sigi ko la ja meome ayere de ba mu la ube nyogon danga ube nyogon nani depuis jiya kono folo la garamana donc hadamade jenjugu yen ka fara to ndila ngalonka uba fode mahijibiya ka to ndila ngalonka to mununte qur'ana ka to mununte sunna ka to mununte ala famu salafu salih to mununto ka hadamade kelen kan nyana ma yakono iyere koroshi kana yewo to nunu na de kana faruka ni farikoloe kana faruka ni kuma kanye kana faruka ni nafulo financier to njugu nunu jenjugu nunu ada maden kelen ke yere kurosuma yomal qiyamah do ala bu be fara nyugonka ko be nyongiru kumbere ka jahannaba dalay o ko fi aba damina cinyali kala bamunun tumbula karmo bamunun tumbula nyema munun tumbula nubu fili fola abe u filili jahannaba kuna be damina ulude la folo
ka karamo fili jahannaba kono folo ko fe kalandum bena farukay be nyogon danga jahannaba kono ala kan sikantanga aha ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن وقف نين على يفر نيونك نيوكا نيمو فوشي كابو أولا نيوكا ننجر سما باغو فوشي كابو أولا نيوكا مغو جوغو نوكا تيالي كلا جوغو سما كابو أولا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وقف جماعتوي منون كانكا دو جهنبا كنو جماعتوي ناني على بودو بولو فنا تنبا بفلي جهنبا كنو نكرمو نونو فوشي كابو أولا tinyali kila banu nun fo sira kabu chela atomi mbe munun kanka do jahannaba kono ne ala budo summa ha huna li hatif al qabr ala al qabr ni ala yakbariya de to kibariya la wal muradu annahu ta'ala a'lam biman yastahiqu min al ibad an yaslan bin nar jahannama la nyine munye ala ya yiranna kom mogo munun be hadama dewna ale alaka jawna munun ye jahannaba dombaga ye munun kanka do jahannaba tasma kuno ale ala budo wa yaqludu fiha wa biman yastahiqu tad'if li azab mogo min be do jahannaba kuno kaduma kuno ani mogo min ni janga kata dubuleli kaka ka janga kata dubuli ka jahannaba kuno ko ale ala babedo kama qala fi ayati al mutaqaddimati abe komi nana ayami ante mina ka nye koriya ke katama ko abe suratul araf kuno qala likulli di'f walakinni la ta'lamun alakum mugo be ika janga kata dugulembi ka jahannaba de ika janga kata dugulembi ka jahannaba kuno me ata dode parce que nous donna jahannaba kuno kalande unyana janga kata te uluka karamo ka janga kata bebe ulude ka karamo fana nyana uluta ka jugu kalande unye beta dubulende do wodi ato kalande umba nyini alafe munu nyam fili jinya kono ala jahannaba tasuma dubule ka di ulude made nunu de yam fili ayi ala ba fo beta dubulende do yabbi nata kalamade kelen nyana netere ta ka jugu toye sino beta de dubulendo bi wa in minkum illa waridha كان على ربك حتما مقضيا كان أبو ميسرة إجا أو إلى فراشه أبو الميسرة سلف ديدو ألتون كيرانا بداك دلانكا قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي أبا فهر نباتون كنولو أبكسي فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة uko aywa maisarata fa ebe kashimunna fa qala ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbir anna sadiruna anha awa akum min benne kashi ala ya afonya yankibariya kambe do jahannaba kono me aban kibariya kombe bo kono de nebe miri ninde la kakashi ala yankibariya kambe do jahannaba kono na man kibariya ko ambe bo hakono donc umbe kasinindela wani atai qala abu rashid al haruri wa huwa nafi ibn al ajraq la yasma'una hashisaha fa qala ibn abbas waylaka amajnun anta ayna qawluhu yaqdum qawmahu yawm al qiyamati fa awradahum an-nar nin de lakafo ko yomal khama do ko mogote jahannaba mogota mene kamme buna basa ko faade bila akoy mame qur'ana kuna la ko yaqdumu qaumahu akoy yomal kama do firawuna ba bila jama aka jamanye yomal qiyama fa awradahumun nar beta bila tasma kuno abeta bila jahannaba tasma kuno donc ni aya kono way minkum illa wariduha alakum mushite awla fo abebe do jahannaba kono kana ala rabbika hataman maqdiya ninkera kiri lettige lende alaka minye wajibi ala ya wajiba yereka bebe do jahannaba kono mi abdurrahman nasiri saadi akat tawsir kono tafsir karim rahman fi tawsir kalam al mannan ni aya tawsir ko tawsir kalaw yakuma sabade fo ninna way minkum ila wariduha ko kuma saba forala kuma folo
qiyama keneka wa in minkum illa wariduha moshite awla fo qiyama keneka ala benani jahannaba ye qiyama keneka be baye bebe joro be jabe tige o kofe ala be munun do akunu do be do akunu munun be kishi do be kishi ni nye foloy doko ka jahannaba na ti qiyama keneka de be baye bebe joro bebe sira o kofe kishi baga be kishi ni nye foloy fulana wa in minkum illa wariduha mughshita awla abebe do jahannaba kono summa yakuna lil mu'minina baradan wa salama ko bebe do jahannaba kono ne jahannaba beke sumaya ani kishi mu'minu ka abeke janga katay kafiru ka nye kuma fulana wa in minkum illa wariduha mughshita awla bebe do jahannaba kono ne minye mu'minu ye ta suma imbeke uluka sumaya ani kishi abeke kafiru kala jabai ninye tawsiru fulana ni aya tawsiri sabanna wa minkum illa wariduha mughshite awla fo abette me jahannabaka waye siratu ye parce que siratu be jahannaba de ka siratu pola madedo abe jahannaba de ka bebe temaka kafiru be biya kono mu'minu be teme kafiru be biya kono donc tawsiri kala chama nyen tawsiri laba indeta tawsiri kala chama wiyen nin tawsiri laba indeta kafo bebe teme jahannaba siratu ye ponde abe jahannaba de ka bebe temaka donc ni temena siratu ka be jahannaba de ka abe komi donna jahannaba la ka bokata itemena jahannaba ka kolla nyini ye ninde ewa yomal khamado وريات لك ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها والله إن كان دعاء من مدى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة قانما نند كوسو دوني كباو دوتم بيا دعاوكي كو انتيجي ألا إكيندو تاسما كونون كسيلي إكيمبو ايوا ني براجي نينكا براجي ني براجي سورولي وأن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فاتاه رجل يقال له أبو الرشيد وهو النافع ابن الأرجم فقال له يا ابن عباس أريت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال أما أنا وأنت يا أبا الرشيد فسنردها فأنظر هل نصدر عنها أم لا تصر بنكسر بالتوسير دلا ni nafayi al arjaq ya yecide buna basi nyenenka ko ala ko qur'ana kono ko mo cité ni tedo jannaba kono buna basa ako oho ne ani ambedo min tado yala ambe bobe antebo wa abdullah ibn mas'ud fi qawli wa minkum illa wariduha qala shiratu anko abdurrahman sariko ako tawsiri sabana yeninde shiratu ay ala jahannama mislu haddi sayfi siratu ala be siratu bila jahannabaka siratu ka awa ko adaka di komi bamuru fatamurru tabaqatul ula kal barakhi ni siratu bila la jahannabaka mugo bette me siratu ka sisa nuka baraha kewde donc tafsir kala chama tafsir sahale ba tafsir minna kuma sabaina wayede siratu temeni siratu be bila jahannabaka bebe temaka bebe teme siratu deka darjanna dum bette me siratu deka be jahannaba deka kata arjanna donc siratu min fulen niye mogo ba tigenu ka bara hakede hari ankar risala be fo tajri bihim amaluhum risala tige bo fo ko siratu temene ko adama don ka bara de be bolinu uye don ke ba ko itumbe jiya kono ñu ko ala côté ciden côté ni be teleya ka ala ka nyamaru kambato ni be teleya ko ala ni ala ko nin kabila ciden ko nin be kabila be teleya kabila ibe teleya siratu fanaka siratu temene abe defa teleya min tumbi bolo kata ala ka nyamaru kambato li majjan kono de ani kabara nyuma hakke siratu temeni teleya li be defa odela ni mo min kasuma ala ka yawa nyamar kom batolira ciden ka nyamar kom batolira jiya kono ani mugomin ni bara ewa bara nyuma bounty bolon ewa ika bara hakke ni ka telia hakke kata ala ka nyamar kan ci den ka nyamar kan o hakke de telia bi bolo siratuka
وديات ابن كثير كودو فتمر طبقة الأولى كالبرق جما كل فلو من بيتمل سراتوك ولوكا تليالي أبيكم يسايقروا ولوكا تليا سراتوك أبيكم يسايقروا بيتمل وثانية كالريح جما كل فلو تليا شغو سراتوك أبيكم يفنيه وثالثة كأجود الخيل سبناو ولو بيكم يسو من بيبولي قصبه ولوكا تليا ورابعة كأجود البهائم ewa nani na jamakulu nani na munun be siratu tige ulu be komi ewa baga unto boli komi ewa misi teleya be chogomi ube ba teleya be chogomi saga teleya be chogomi summa yamuruna al malaikatu yaquluna kofi malikau beteme malikau bafu allahumma sallim allah ikakisilike allah ikakisilike donc bunka siriye nonun defo mais avec kitabu sahale kono do beteme komi sayegero aya fo chokomi do beteme komi so kateli so bolito do beteme ewa komi hada madem bolito do beteme komi hada madem tamato do beteme ew ulu betenenge sun usigilende betenengo sakayere do yerebe kala libu debe nege joglo nege minali fendo debe kala libu yemunne abe komi misali la ni sogo jarina ube sogo jani ni ebenye mumbu bolo nu be sogo mina nayi ube nu be sogo sori ala kabila taka ube sogo sori minna kabila taka sogo jani naw o kala libu go sogo de la ulube dilo len be siratu kere wala ado be nu ye e forte ibe teme adon be nu yu sogo doro be jigi janno ba kono de o kala libu de be siratu teme cege nun sogo de la balum malikaw de be do sallam ewa nabi nyimo ulube sig do siratu kerefa allahumma sallim anka ciden be sig do siratu kerefa allahumma sallim alan kam man tung sala gam ko segute ya de ma bate yenni ya ni nyorola de kunnin danka segu nin danka ma bay nyogon nege ni nyogo halakiya malikiyaw de ba fu sallimu ani cide sallimu wanna hafsata qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam risan amba hafsata bola ko la ka ciden ko la ka tawna kishibaka inni la arju alla yadkhulan nar insha Allah ahadun shahida badra wal hudaybiyata ciden ko ne ba jigi ni ala sonna mogote do jahannaba kono mogo ye badri kele inke ani mogo ye hudebiya baya inke ciden ko ba jigi ala fe insha Allah nunu si afojte do jahannaba kono mogo ye badri kele inke ube hudebiya qalat faqultu alaysa Allah yaqulu amba afsa ko ale ko cide ma ko yala ala ma fo wa minkum illa waridu alakum mushite fo ibedo jahannaba kono qala fa samaitu yaqulu amba hafsa ko alayya me ciden ba fo summa nunajji alladhina taqaw wa najaru jalimina fiha jishiya ko amba hafsa ma ni alako bebe do jahannaba kono ma alaka kuma meya ama fo kofe ni alabe mogo kisi mogo munu sirana ne alanye ne alabe wulu kisi o kofe mbe tonyali kela wuto be nyongiri kumbero ka jahannaba kono وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبي هريرة برالك أقول تشيدنكو على كترنا كسبك لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تهلة القسم وتشيدنكو أقوم مغو سلاما ندين سبا فاترويه دين فتني سبا فاترويه أو ko odden saba ko tasumate min odden saba fatuli sabula ko tasumate emma illa tihlatal qasam fo kalili ku ko bo ila o yemunye o minkum illa warido fo jahannaba temenide fo siratu temenide ni beteme jahannaba kare ni ote ciiden ko silama be ni den saba ko ni fature katinye lagara ko tasumate jani fo iteme to tasuma kade wani qatada وإن منكم إلا واردها قال هو الممار عليها قتادة فنكون وإن منكم إلا واردها كاكوري مني كو كتم سراتوكا
وقال عبد الرحمن بن جيد بن أسلم قال أرود المسلمين المرور على جسر بين جهرنيها ko silamaw ka tɛmɛni silamaw ka doni jahanaba kono ko mun do kun u ka tɛmɛni siratu ka pon min be jahanaba kan wa urudu lil mushrikina an yadkhuluha min mushriku doni jahanaba kono ulu be do kono yere de wa qila fi qawlihi kana la rabbika hatama maqdiyan ay qasaman wajiban wa qila qada hatama maqdiya kore munye konni kalili de kalili minni ala ya wajiba ayreka donc wakila qadaa kunni nye kiri de kiri mi ni ala ya wajiba yireka mana muhimmu kayrawla kasurunya wa minkum illa wariha tawsir sababala folo ka jahannaban nati qiyamah kene ka bekaye fulana beka do jahannaba kono me abeke baradan wa salama mu'minuka abeke la jabe kafiruka sabana kateme jahannaba ka siratu ye ponde abe jahannaba de ka jahannaba tige poinga nin tawsiri sabade be fo minkum illa wariduha min balmu minye jaywa poin koni temeniye siratu temene o be kani baraw ka hakede de be ki jija bara nyuma de dai ke bara nyuma ka chaya de teli yali siratu tigalila abe defani baraw de baraw be nyogonye chogomi aka teliya be nyogonye o chogode la siratu ka do be teme komi san yegaru do be teme komi finye do be teme komi so kateli do be teme komi hada madem bolito do be teme komi hada madem tamato do be teme ewa e katenenge su bo bara yereka isigilembe tenenge su kata do fana be nega jolgo be ulumina yere ku jigi janaba ko ala kan sikantanga ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا وكفن على مغمون سرنا على يعني بيت من سراتك مغمون سرنا على بيت من جهنمك مغمون سرنا على نال بولكسي أي جاء مر لقلائق كلهم على النار ندام فيهم بيت من تاسمينك وسغت فيها من سغت من الكفار مغمون بنا كنو من يكافروا والأساتي جويل مآسي بحسبهم أني على سوسولا كلين على سوسو حكم من بيبولو ni mogo temena siratuka utemena tasumaka kafiru munun be biya kono lu binna kono ala sosola munun be biya kono lu binna kono be binna kono ni ka junubu hakke najallahu ta'ala almu'minina almuttaqina minha bihasbi amalihim awa ala be mu'minu ala nya siranya bagaw ala be ulu kisi jahannaba ma ala be ulu kisi tasuma ma nu ka baraw hakke fajawajuhum ala sirat aye bunka sellam akuku temeli mugo mu'minu ni ala nya siranya bagaw temeli siratuka wa sur'atuhum bi qadri amalihim anu katliya abeke nu ka baraw hakke allati kanat fi dunya uyo ka bara mun ka jiyan kono hada made ni mugo munun tumbe jiyan kono ni ala ka nyamaru kan ko ni fora ciiden ka nyamaru kan fora ibe teliya ka ke donc ibe teliya ka bara nyuma ke ika bara nyuma be hakke min na jiyan kono doro ika siratu tigeli do teliya ni o hakke de ika bara hakke de jiyan kono summa yasfauna fi ashabil kabair min al mu'minina o kofe ni alla nya serenya bagaw temena ni togola munun kisra ulu kisra kabaira junubu tigi munun binna jahannaba kono ulu binnaye o ko fe delili be ke ulu ye mu'mini kabaira junubu tigi munun binna jahannaba kono delili be ke ulu ye fa yasfa'u lil malaikatu wan nabiyuna wal mu'minuna malikaw be ala deliwiye nabi nyimo be ala deliwiye mu'minu be ala deliwiye fa yakhrijuna khaliqan kathira qad aklatuhum an-nar ube damfen chaman bo jahannaba kuna ya toro tasuma yudu minye kabayra jun wotige illa darat wujuhum fo unye daw wa hiya mawadi usujudi darat wujuhum munye sujudu yoro ka sujudu yoro tasuma te ulu jani wa ikhrajuhum iyyahum minan nar bihasbi ma fi qulubi min al-iman aw mugumunum be bo jahannaba fana kono ubu be jahannaba kono nu kal liman yaw degrede liman hakke min tumbe min bisukun kono abe bo nyogo nyani ode limane hakke summa alladhi yali
munun kalli maniya tun kabbo doni me junubu yubbe ulube bo folo o kofe munun be tugulula summa alladhi yalihi o kofe munun be tugulu fanada hatta yakhrujuna man kana fi qalbihi adina misqala jarratin min al-iman fokata misqala jarat hakke fitini liman yatumbe min duskun kono ulube bo summa yakhruju Allahu minan nar man qala yawma min ad-dahri la ilaha illa Allah wa illam ya'malu khayra qattu o kofe mogobe bo jahannaba kono mogo munun ko asi kono akol la ilaha illa Allah wa nenka sinya kelede ama bara nyuma shike o kofe ulu fana bo jahannaba kono men balima ni mabara nyuma shike nka faranfancha yede ndella ka faranfanci kitabu tawhid kono na afora ko mogo be bo jahannaba kono ku la ilaha illa Allah fo ku umma bara nyuma shike ku be ulu bo jahannaba kono uyem mo sugu juma ni mogo min la ilaha illa Allah fo shebe eye tambe e bolo ka bara nyuma ke ko nete salli nete sun nete hiji nete jakabo akambe de ma e kafiri de har ni e la ilaha illallah ko e sera ka bara nyuma ke banna ka ke kafiri de la nyine to ede mi me bara nyuma mi ma bara nyuma ke qattu min la ilaha illallah fo dala doro amma se ka bara nyuma su soro ka ke ala ya Allah jali dafa ninde hadisal la nyine be nonon de ma masala mogo do nana masasa ko net tumbe chrétien de lamba fe ka ke islamai aywa anko seri kuma fulafo aqul la ilaha illa Allah muhammad rasulullah asara ala ya ni mina yoroni be asara ni la ilaha illa Allah fo ne lam ya'mal khayra qattu la jali kurama la jali sera mama se ka barani masike la nyine ninde ani amisaliya do cide sallallahu alaihi wasallam utara kele do la kafiri do na cide ma ako cide man ba fe ka jihadu ke e cide ko islamira ko ako kanande me anta fe kanyire de me ni mushrike asagira o ko fe na ko cide ba fe kidde me saka jihadu ka ko islamira ko ayi a cide ko kanande me kanande jihadu la de siya sabana na akon ba fe ka kele ke sakid de me ciden ko islamira ko ya ko an tanyire de me mushrike ko ce ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah adonna kere la duru ya fa awa ciden ko bara fitini saraba asedu sirakar janna suru donc la nyini ninde nu ko mo munum be bo jahannaba kono la ilaha fo ma herake abada woyede min la ilaha illallah fo ale mashika tansoro kabara nyuma shike ala yafa ala be nunu de bo jahannaba kono me e la ilaha fo idala sere kuma fula fo idala e be se kabara nyuma munun ke tandira e ma si dira de ma tandira de ma be se kabara nyuma ko ibanna ko ke ni e sara wala ko ciden ko ni mo min la ilaha fo na ma bara nyuma ke abada ko be boy tede e kafiri de ni e sera kasalli ibanna kasalli e sera kuma furafo ibanna kasalli e sera kuma furafo e ko hijire ima swama ima se bara nyuma shika ke ni ka sufewe ha e ko tede e kafiri de ni e saro ka be dume janaba komite bo wori ato ewa ahli sunna wal jamaa ko al imanu qawlu bil lisani ha wa i'tiqadu bil qalbi wa amalu bil jawari foi ka bara de limaniya ide inne kafo akaki dusukun kono sufe uka ka barake abe jidi ne ala bato abe nagasi ne ala susu wala ni akafamu jiden ko munu ube mogo be jahannaba kono u yella ila la fo si kono sinya kelede u ma bara nyuma sike e wonni chogode do mi nye ser kuma fulafo amma se ka tansoro ka bara nyuma sike ala ya faga alla jale yakunna la nyine do ulude ma ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود أو مغشيت تو جهنم كنو فدومري واجب رمغمنوكا ولود بتو جهنم كنو بدوما كنو كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بنكسر كو بكم من حديث سهل نانو لا كبوتشيد مكسني نما باكا ولهذا قال تعالى نند قصو ألكم مسمين كورتالندو ثم ننجي الذين اتقوا ونجار جالمين فيها جشيا
o ko fe ne ala mogo munu sirana ala nye ne ala be ulu kisi tasuma ma min ye tonyale kela uyembo ulu to nyongire do kumbere ka jahannaba kono ye la kan sala kan tanga o mbalmu hadisa sahalun de bala qur'ana ayaw de korea ke katama mogo ye kabaira junubo tigide ateto jahannaba kono re mu'mini kabaira junubo tigi mogo be do jahannaba kono ka bode mogo be do jahannaba kono ka bo abe munum bolo kuite do jahannaba kono ka bo o ye khawari jude ani mu'tajilaw aw harini mogo na ya me ala ko mogo te do jahannaba kono ka bo bidiya shira babulu aqida jugu babulu fili banta shira babulu de khawari jude ka haklina do ani mu'tajilaw me ahli sunna wal jamaa faham salafus salih o ka aqida to ka haklina te uluka aqida no ka haklina kabaira junubu tigi bebe bo jahannaba kono munum beto jahannaba kono fo jahannaba yere dunkew ulu de be dume jahannaba kono kafiriya kumbaba mushrikiya kumbaba munafiqiya kumbaba nunun de be dume jahannaba kono tebo sino kabaira junubu tigi mu'mini kabaira junubu tigi bebe bo وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا يخبر تعالى أن الكفار على بنان كباريا كبو كافرون حين تتلى عليهم آيات الله جاهرة الدلالات tuma min ni ala ka ayaw kaluka aya munum bangalendo dalilaw bangalendo bayyinatul hujjatu wadihatul burhan uka huja bangalendo uka dalilaw jelendo annahum yasudduna wa yu'riduna an zalika ala kum min ni aya nunun karana ko kafirun ku ulu be sage kabu made ube mogo sage kabu aya munun ulu yerebe ba aya mafana ala ko jatutu alayhim ayatuna akon niyene alaka ayaw kala kafirun nunun ka bayyinati aya munun delila jelendo uka hujaw bangalendo ka burhanu ni afana jelendo abe kene de beka qala alladhina kafaru mogo bafo mogo munun kafiriyara lil ladina amanu ubafo mu'minu ye ayyul fariqayn khayru maqama wa ahsanu nadiya an kafiru jamakulun anaka mu'minu jamakulun yewa sigi yoro nyuma umbe mo jom bolo kateme jonka gere kanyi jonka baro yoro kanyi kateme jonka kafiru kala nyine munyaya ulu fule kada kiyasu chinyalendo deke mana kafiru ya irade ko jinya kono ulu ka sonu ka sigi yoro kanyi kateme mu'minu ka chogomi ni mu'minu yi chamanye fantanye ko ulu ka baro yoro ko ulu kanyi chogomi kateme mu'minu ka jinya kono de awa ko hari lagara ulu ka usa mu'minu ye la nyini yeninde ko jiya kono ulu kausa mu'minu ye chogomi de ni sebe wulu ye yurwali be wulu bolo nema be wulu bolo ulu ka sigi yoro kanyi kateme mu'minu taka ulu ka baro yoro kanyi kateme mu'minu taka jama min bu ulu bolo ka baro dawla te mu'minu bolo ewa ko har lagara ulu kausa mu'minu ye ko ulu be hera de sallallahu alaihi donc ala fule kan kibare wode wa yaquluna anni alladhina amanu muftakhirina alayhim kafiru bafo mu'minu yenube waso mu'minu la wa muhtajina ala shihati ma hum alayhi min dinil batil nube huja ke ulube ngalondina minka ube huja ke nuka galondina sahaliye bi annahum khairum maqama wa ahsanu nadiya ko uluka sigi yoron ko anu uluka baro yoro kausa mu'minu tai ko ola wo bayira ulude kadina kanyi katime mu'minu taka ay ahsanu manajila kuluka so kanyi katime mu'minuka wa arfau dura kuluka so kortare no katime mu'minuka wa ahsanu nadiya wa huwa majma'u irjal lil hadith nadiya ay munye chewbe faranyogon ka yoromi ka baroke kafiru ko uluka so kanyi katime mu'minuka kuluka so kortare no katime mu'minuka kuluka baro nyono kan katime mu'minuka ay nadihim a'maru wa aksaru waridan wa tariqa kulu kabaro yoro ko amugo kacha mo min bena uluka baro yoro na ko o kacha ya nuna fa kayfa nakunu wa nahnu bihajili masabata la batil la yine munye
awun be nilla halaminna awun be se ka ke galon ka cogodi an ka so kanyi katima ka soka an ka so kortaleno katima ka soka an ka baro yoro lan ka jama kacha awye an ka baro yoro ka usawye donc awun be se ka ke galon ka cogodi ko aw be cinyaka wa ulaika alladhina hum muqtafuna mustatiruna fi daril arqam aw fula aw mu'minun fule aw yere dogolende do aw ba sutura be ta yere dogoro es cedo de be ko dari fi daril arqam mana ibn abil arqam wa nahwiha min ad-duri ala li haqqi aw be saka ke cinyaka cogodi aw fule an ka so kanya an ka so kurtalendo an ka baro yoro kanya an ka jama kacha kateme awka aw be sika ke galona cogode aw fule abe dogode hari na be nyogo nye ibn abil arqam abe ta nyogo nyode ka sokono ube ulu na nyogo na mugo munun ba wula be ta dogo ulu de ka sokono har ka re nyoni aka jama dala jenu na ka re nyoni aka barofo aw be sika ke cinya ka cogode ko be galonga ukalla nyine fule kama qala ta'ala mughbir anhum komini ala ya fonye ewa kanki bare kabuma aya wore kono wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu mugo munun kafir yara ko mu'minuma law kana khayra ma sabaquna ilay aw fule minna de na yasuru herado awte anko ala am folo de tumbay ninke awnye wa qala qaumun nuh fanaka mugo yemmu fo annumina laka wattaba'aka al-arjaluna kunnuhu yala an kadda ela moshima tugo eko fo mugo majigilew mani unde tigura oko eko an nadda ela donc mbalimo depuis gale mugo do fana ulube ewa ni ewa qiyasu chiale ani nilla hala chiale min fule ni kafiru ye derela ke ni munye minyere depuis gale ni mbere harisa sabe hari dina cinya fule mogo ni ninja nema ti bolo ika kuma beti ka kuma minade munum be sanse karamogo munum be sanse mobile wula ube batima belebele bawula basani basate kelenye ube ewa voyage bawula ko munum be voyage ku ulude civilisation be ulude la ko ulude be fen kalama mais nunu mabo jamana kono te foy kalama hari be obe jamana en kono karamo munun be wayasi bayina be mobili baw kono ube etasi baw kono dolokite kelenya ube sanchemala u dalembe ulude la katono emin donen tayere anyo mu ado la yere ko brama ko munun be wayasi ko munun be wayasi ko lube jian ko kalama ko lube hunuk de ka kuma ulame kafiri hakli na korode de tumfule ninye nuhu kam go yafu nuhu ko ambe se ka da ela chogodi ko ebe cinyaka mo shima tugo eko ni mani mute maka kafiru fana fule ko odefo ciden ka sebawye ewa mu'minu ye makka ko an be se ka ke ngalon ka cogodi ko an mu'minu be cinyaka an ka so kanyi katema ka soka an ka so korotaleno katema ka soka an ka gere yoro nan ka baro yoro kanyi an ka jama ka caka katema ko har na au be aka baro na ka kuma ka beta dogode so yere taw bolo fonna tara nyogo nye doka so kono aw be se ka ke cinyaka cogodi kambe ngalonga nin tumbe depigal odiato tumami abdurrahman nasiri saadi ayeni ayat tawsira ko wa huwa min babi qalbi al haqaiqi akonni hakrila min fuleni nye konni hakrina yede ko haqiqa ka yelema ka ko tro kunka ka haqiqa yelema wa illa fa kasratul amwali wal awladi wa husnul limanjari وكثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وصغائه وسره أكو فلك حقيقة يلما عبد الرحمن الصادقو أكو حقيقة يرميني أكو نافلو چاما يرني نافلو چاما بمغمين بلو نافلو چايرا دين چاما يچوغو نيوما أكو كچايا نيمبا تيجي حلاكي أكو كچايا نيمبا تيجي حلاكي أبي كننغويا دي abi sama ki bila ko jugu de la ulu de haqiqa yelema ulu ye min fo ka difference ke no yede ko am be se ka ke cinya ka ko am be se ka ke ngalon ka cogodi parce que an kala halaka ni na folo chama mbamlo den chama mbamlo may wa jama chama banka gerewuna aw fule jama fitini na be hari nyugo nyey so taw bolo abeta dogode aku ye haqiqa de yelema ni nyorola
ako haqiqa ye munye ako kacaya ni mogo kan nafolo kaca aka den kaca aka ye cogo kanyi ko ni ko nunu nu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min na ka caya u bi sama ka taa halaki de ma u bi sama ka taa kunnangoya de ma u bi sama k'i bila ko jugu de la k'i kɛ yadanti de a ko nin de kosɔn wali haja qala taala wa kam ahlakina qablahum min qaranin hum ahsan asasa o bena ɲɛfɛ donc balimala ka hakiliɲuman d'a ma karasa bɛ tiɲɛ da karasa bɛ ngalon da karasa ta de tiɲɛ karasa ta de ngalon wara faransi ta tan diɲɛ nɛɛma la dɛ k'a fɔ karisa ka ye cogo de ka ɲi mobili baw b'ale de bolo etasi baw b'ale de bolo se b'ale de yiriwali b'ale de ale de bɛ yaala yaala diɲɛ kɔnɔ o t'a yira ko a bɛ min fɔ ko tiɲɛ do dɛ tiɲɛ t'a ta o la koyi fo a ka o faamu a ka ca yɛrɛ mɔgɔ bɛ ni lahala na yɛrɛ ni ala ma fari kan i filɛ nɛɛma min na dɛ i filɛ wayasi min na i filɛ takana sagi min na a bɛ halaki yɛrɛ dɛ ni ala ma fari kan i filɛ sababu de do sababu min bɛ halaki k'i bila kojugu yɛrɛ la k'i kɛ kunnango yɛrɛ ala ka kisi kan tanga وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ألا يا يرويا ألا يا يرا مكة كافر لمنو يني حكلنا كحقيقة يلما ألا يا يرا نفلو چامان بيمبولو دين چامان بيمبولو كاية چكو كاي أي وتا يرا كوي بيچنا لده وكم أهلكنا قبلهم من قرن ألا كو جما چامان بنيه أو هلكي مكة كافرون hum ahsanu asasa wariya minam min be ulu bolo ate makka kafiru bolo ye cogo nyuma min be ulu la ta makka kafiru ni ala yulu halakew na ya soro ko ni nema be mbolo nye cogo kanyi minan chaman be mbolo ko ode ye cinya tigiye nye ye mugo halaki makka kafiru nye ulu ka minan ka chawtaye u ye cogo kanyi kateme awka ne ala yu halaki munna u kangalo nu tunte cinya la nyu halaki donc kayrawla abe nema minna ye cogo min baw bolo o tayira ko abe cinya kade abe ngalonde ka ne mugo halaki aw nyawlu ye cogo kanyi katima uka minam min be ulu bolo ataw bolo she min be uye ataw ye ne utumbe ngalon kawte cinya ka ne ala yu halaki donc akana fo ko abe delela keni ne nyabe misaliyata ni ne ko abai awaka galon sabati ni la halay ni nyangalon de donc hada madim be seka ke setigni yuru wali tige na fulo biro don chaman bi bolo so nyuma umbi bolo tini nyuma umbi kanna ye cogo nyuma bi la kasori be ngalonna pantan kulen be soro hari fini tala yere droki tala yere iba sura le de be chinyana me enne ma tigi be ngalon de la galonya chinya misaliya tata nununa de ulo bata della dela ala kote ciden kote sallallahu alaihi wasallam ومن وقت سيرا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آيات بيوروني ورو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيرا بسو يهجريا بكلانك مناني أن ابناني أنناني شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فلنا بيسويني وطن ولون فلنا ميلاد نصارى وكجاتي بافلا أني موغا أني سبا سانكالو فلنا بيسويني وشيغينا
أمبي داود أبو مسجد الرجاء وأمبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب على بان كباريا كبو هدمدين شكو جمع هدمدين كافرين أبي كبكو ويستبعد إعادته بعد موته. عليه سالين كوفي كاساجي كانيانا ميا كوري لاغرا أبوني كيلي جانيا. أبيكم مننا أننا يوريلا على وين تعجب أكوني كبكورا ويكا قالون تغلي منكني كبر كورا ولا فأجب قولهم وككما دي كبكوي أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. نوكو أكو نانكيرا بغوي أو بيشاقي كدا كوريوا ننكما دي كبكولي نو كتمي حريكا غالون تغالينكا ولا نيرو لالكو. ويقول الإنسان أكو هذا مدينكو هذا مدين بيتري هذا مدين كافري هذا مدين كافري كو هذا مدين مدرسة كنونا. أئذا ما مت كو أكو نينسارا لا سوف أخرج حيا. أكو جاكوا واجب من نبي ساقي كابونكا كابورو كنو كنيانا مياوا. يستدل تعالى بالبداءة على يادته. Donc awal ala fana bena ajabi kadella keni adamina ye kadella keni oye masami nyidda kinna tijiyan kono wala beshaka ida kurai lagra. Donc ni hadamaden kafiri ka kumaye ko ako ninne sara ako nebe sage kabonka kaburu kono kanyana maya qiyamawa mana bake kasaka kunu nankariya. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ألاكو أولا يذكر الإنسان أكو يالني هذا مدين كافر ما ميربا عليه متاشي أما ميروا أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ني ألا ياتا علينا لين يديا كنو afagalinye ni ala ya dan ni nye kanati jiya kuna tunte foye alema miri wala kata sola ko masammin tunte jiya kuno masammin yenda kinnati jiya kuno no yin faga abe shiga sage kun kuno lagara yala le man ndo yala ale ne ala de ma ale da kanati jiya kuno atunte foye odiya to ala ko وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أقول ده هذا مدين دام على ده مساي ناي هذا مدين دالي دامنا كينا تجيا كنو ثم يعيده ميو كوفي إفعلين كوفي كيبو جيا كنو أبي ساقي تشوكو كورولا وهو أهوان عليه وكان ولا بلوده. donc hada maden kafir mi ni saka kunu shika bila ni kafira na idalen tala miri itunte jiya kuna da dai na tijiya kunu masami ni na tijiya kunu itunte foye ni wala yifaga wala beseka sagi ki kunu lagara mana ikunu ni yere kan noga bolo kateme idali folo yere kan wa fi sahihi anana bukhari kono يقول الله تعالى كجبني ابن آدم ولم يكن له أن يكجبني ألاكو هذا مدينة نه ألاك غلون تغيا أمانك هذا مدينة أمادك هذا مدينة كان نه ألاك غلون تغيا